салом, нашри хабариро бо муҳимтарин таҳаввулоти ин соата мустақиман рои мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз душанбе 21 сентябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. Русия аз имрӯз душанбеи 21 сентябр бо Қазоқистон, Қирғизистон, Кореяи Ҷанубӣ ва Беларус ҳаракати ҳавоиро аз нав мегирад. парвозҳои мустақими байналмилалӣ бо ин ва дигар кишварҳо аз Русия бино бо сабаби пандемияи коронавирус маҳдид гардида буд ва дар ин давра ба ин ва дигар кишварҳо низ як қатор парвозҳои чартерии содиротиро андозӣ гардида буданд. Акнун аз имрӯз бо як қарори тавсиб гардидаи ҳукумати Федератсияи Русия ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба Қазоқистон, Қирғизистон, Кореяи Ҷанубӣ ва Беларусия парвозҳои мустақими байналмилалиро анҷом медиҳанд. дар ин баробар ҷониби Русия аз барқарории парвозҳои мустақим бо Тоҷикистон чизе нагуфтанд, вале пештар аз ҷониби вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурияи Тоҷикистон эълон гардида буд ки мақомоти дахдори Тоҷикистону Русия ба мувофиқа расиданд ки то охири моҳи сентябр ширкати ҳавопаймоии ватании Somon Air ба як қатор шаҳрҳои калони Русия 71 адад парвозҳои чартерии содироти анҷом медиҳад. дар мавриди барқарории парвозҳои мустақими Русия ба Қазоқистону Қирғизистон, Кореяи Ҷанубӣ ва Беларус бошад, ширкатҳои ҳавопаймоии дохилӣ ҳанӯз расман дар бораи оғози парвозҳо хабар надоданд, аммо портали фурӯши онлайнии ширкати ҳавопаймоии Аэрофлот фурӯши чиптаҳоро ба Бишкек дар санаи 23 сентябр, ба Минск дар 26 ва ба Нурсултон дар 27 сентябр ба мизоҷон пешниҳод мекунад. ёдорас мешавем ки дар пасманзари пандемияи сирояти нави коронавирус Русия аз 27 март парвозҳои мустақими байналмилалиро қатъ кард. истисно парвозҳое буданд ки тавассути он шаҳрвандони Русия аз хориҷ ва хориҷиёни аз Русия бурда мешуданд. инчунин парвозҳои боркашонӣ, почта, санитария, эпидемиологӣ, ҳолатҳои фавқулодда ва кӯмаки башарӣ. мақомоти Русия дар доираи кушодани парвозҳои мустақими байналмилалӣ борҳо таъкид карда буданд ки санаи кушодани парвозҳо аз вазъи эпидемиологӣ вобаста хоҳад буд. идомаи хабарҳо. дар давраи пандемияи коронавирус на танҳо ба сокинони маҳаллии минтақаҳои Русия, балки аз ҳама зиёд ба муҳоҷирони меҳнатӣ мушкиле пеш омад. аммо дар ин баробар нафароне ёфт шуданд ки ба муҳоҷирон кӯмак расонанд, ва он нафароне ки дар давраҳои мушкили бекорӣ ҳангоми хуруҷи коронавирус дар вилояти Свердловск, шаҳри Екатеринбург ва вилоятҳои атрофи он ба муҳоҷирони тоҷикистонӣ кӯмакҳои хешро дариқ надоштанд, дар як маросим аз ҷониби консули генералии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Екатеринбург Зафар Саидзода бо сипоснома ва ифтихорномаҳо сарфароз гардонида шуданд. маросими ҷоизасупорӣ ҳангоми мулоқоти роҳбарон ва фаъолони диаспораи тоҷикон дар вилояти Свердловск бо ширкати мушовири сафири Тоҷикистон дар Русия Бахтиёр Сангинов ва намояндаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Федератсияи Русия Абдусаттор Фатҳозода дар рӯзи 20 сентябр баргузор гардид. менависад Ховар. ба ҳозирин барои кори фаъолона ва пурсамат дар расонидани кӯмаки моддиву маънавӣ ва равонӣ ба ҳамватаноне ки ҳангоми пандемияи коронавирус ба дастгирии сахт ниёз доштанд изҳори сипос карда шуд. инчунин дар бораи роҳҳои ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаёт ва фаъолияти диаспора, вазифаҳои таъхирнопазирои ба ташкил ва гузаронидани маъракаи интихоботи президентии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар Русия низ суҳбат сурат гирифт. илова карда мешавад дар хабар. барномаи иттилоотии хабарҳои рӯзро мустақиман рои мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва назаре ба Тоҷикистону Ӯзбекистон мекунем. роҳбарони вазоратҳои нақлиёти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон тақвияти минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷониба аз ҷумла ифтитоҳи хатсайрҳои нави нақлиёти автомобилиро баррасӣ карданд. мулоқоти вазири нақлиёти Тоҷикистон Азим Иброҳим бо муовини аввали вазири нақлиёти ҷумҳурияи Ӯзбекистон Илҳом Маҳкамов дар душанбе баргузор шуд ки дар он ҳукумати Ӯзбекистон бо ҳайати расмии кишвари ҳамсоя қарор дорад. дар мулоқот масъалаҳои густариши минбаъдаи робитаҳои нақлиётӣ байни ду кишвар баррасӣ шуданд. хабар медиҳад вазорати нақлиёти ҷумҳурияи Тоҷикистон. қайд карда мешавад ки масъалаҳои афзоиши ҳамлу нақли мусофирон ва боркашон, ҳамкорӣ дар соҳаҳои роҳи оҳан, инчунин кушодани хатсайрҳои нави нақлиёти автомобилӣ баррасӣ гардиданд, вале дар ин маврид эълон нашудааст ки кай роҳҳои нави нақлиётӣ байни ду кишвар боз мешаванд.
таъкид гардидааст, ки моҳҳои охир вазъи пандемияи коронавирус аҳамияти нақлиёти автомобилиро барои рушди иҷтимоиву иқтисодии ҳар як давлат нишон дод. дар ин робита мо бояд ҳамкориҳоро дар ин самт тавсия диҳем, гуфтааст Азим Иброҳим. Идовар мешавем, ки аз 18 сентябр як ҳайати корӣ аз Ӯзбекистон иборат аз 172 намояндагони тиҷорати бузурги ин кишвар бо ҳамроҳии кормандони блоки иқтисодии ҳукумати давлати ҳамсоя вориди Душанбе шуданд. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем ва мавзӯи дигар. ҳукумати Федератсияи Русия қарор кард, ки парвозҳои содиротиро барои баргардонидани шаҳрвандонаш аз дигар кишварҳо аз 21 сентябр қатъ кунад. дар ин бора РИА Новости бо такя ба изҳороти Ситоди Фаврӣ оид ба мубориза бо сирояти коронавирус хабар медиҳад. طبق اطلاع نشر شده ستاد دیگر ضرورت تشکیل پروازهای صادراتی را نمی‌بیند. سبب این برقرارسازی رابطه‌های هواپیمایی و نقلیاتی بین روسیه و یک قطار دولت‌های خارجی ارزیابی می‌گردد. اکنون شهروندان روسیه می‌خواهند به وطن خود برگردند، بتوانند از هر گونه پروازهای مستقیم دائمی استفاده برند یا با راه‌های ترانزیتی به روسیه وارد گردند. اینچنین توضیح داده می‌شود که ستاد مبارزه ضد کرونا نوی کووید 19 در روسیه در تاکنون 580 پرواز صادراتی برای برگردانیدن شهروندان روسیه از دیگر کشورهای خارج را اجازه داده است که زیاده از 92,000 مسافر به فدراسیون روسیه برگردانیده شده‌اند. از روسیه به چین می رویم. مقامات پایتخت جمهوری مردمی چین شهر پکین قاعده های پروازهای مستقیم بین المللی را به بندرهای هوایی پایتخت چین پس از آشکار شدن اولین حادثه سیمپتوماتیکی واردات سیرویت کرونا در هواپیمای ایر چین توسط خطسیر اسلام آباد پکین سخت‌تر می‌کنند. انحصارات را نماینده رسمی حکومت خلقی شهر پکین سیو خژیان اظهار داشته است. خبر می‌دهد کازین فورم. با گفته او اگر در وقت پرواز با 5 مسافر بیماری کرونا تشخیص داده شود، چون این پروازهای مستقیم بین المللی با تعینات نهایی در پکین موقتا باز داشته و سپس به شهرهای دیگر چین روانه کرده می شوند. روز جمعه هفته گذشته با یک مسافر 23 ساله پرواز مستقیم بین المللی به پکین از پاکستان تشخیص کرونا ویروس داده شد. 38 نفری که با این شخص در تماس نزدیک بودند جدا کرده شدند و تحت نظارت طبیبان قرار دارند. یادآور می‌شویم که پروازهای بین المللی به پایتخت چین 3 سپتامبر سال روان پس از تنفس 164 روزه از سر گرفته شدند. مقامات پایتخت چین گفتند که مسافران خطسیرهای مستقیم بین المللی به پکین باید تنها شهروندان کشورهای باشند که پروازهایشان از آنجا پرواز می‌کند یا شهروندان جمهوری مردم چین. در چنین پروازها ورود شهروندان کشورهای سوم به پکین قطعاً منع است. و در آخر نظر به وضع قرب مالی در روسیه میکنه. امروز در بیرژ سودای مالی مسکو دلار در برابر روبل روسی کمی کاهش یافت، اما یورو باشد برعکس افزود. معاملات اولیه با دلار در حدود 75.63 و 75.76 روبل قرار داشت، ولی کمی بعدتر از روی نتیجه های دقیقه اول سودا قرب دلار 75.72 روبل رو تشکیل داد. یورو باشد قیمت خود را در برابر اسعار ملی روسیه روبل نگاه داشت و به 89.84 روبل رسید که این 17 کپیک زیادتر از چند روز قبلی است. همزمان دلار نسبت به قرب رسمی موجوده 68.181 کپیک، یورو از قرب رسمی 88.147 کپیک زیادتر برآمد. با گفته کارشناسان مالیوی جهانی، روبل دینامیکای اندک بسیار جانبه در مقابل دلار و یورو در آغاز سودا پس از نرخ‌هایشان در بازار جهانی نشان دادند. تاجران سیگنال‌های نوی پیشرفت را در مذاکرات قانونگذاران و بسته چراغ‌های دیگری دستگیری اقتصادی ایالات متحده آمریکا انتظارند و توجه آنها این هفته باز به رئیس سیستم ذخیره فدرالی جروم پاول روانه کرده شده است.
ҷером Паул рӯзи сешанбе ҳафтаи равон дар кумитаи хадамоти молиявии палатаи намояндагон оид баъд аз гирии иқтисод дар шароити пандемияи коронавирус суханронӣ хоҳад кард. рӯзи чоршанбе ӯ дар палатаи намояндагон ва рӯзи панҷшанбе дар кумитаи бонкии сенат суханронӣ хоҳад намуд. дар ҳамин ҳол бонки марказии аврупо ба арзёбии асосии асбоби зидди буҳронии худ барномаи хариди фаврии имкониятҳои иқтисодӣ дар давраи пандемия шурӯъ кард, ки айни замон 135 триллион евроро ташкил медиҳад. сомиёни азиз, давоми беш аз 10 дақиқа таҳаввулоти ин соатаи Тоҷикистону ҷаҳонро мустақиман шунидед. дар соатҳои баъдӣ бо хабарҳои тоза.